الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasallam waman abaya waman ya abqari ngaman nepsunin mian sumagawa na sinin aga ako hato dakale pagko yung ko ka ako tagalebi takalero okay ne sumagawa gana bisrata bi nafsu yene makalat sikita hindi sumagawa epek bisrata bi mian nafsu tebi yene tudju mian paghapan etinen tinihaten bi yene bangko inge ke kakahapan ten bi tudju Allah subhanahu wa ta'ala yerwien bang makalat lay peli ni kitabillah sumagawa pag yeri tu pinihaten inapasten inapas apas manusiain duero bisan pensa ingere niyan teggel umulne tu si dunya puas amban kemetene bisan pensa ingete une kawesene sa dayane puas amban kemetene duero bang nila itabot celo akhirat mengge megdelem surga insyaallah pemulian dan bang parisag kita bi tinitek ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa amin lebdelem surga mengge wali'adu billah megdelem narka manusain ilepas wallahu subhanahu wa ta'ala ga'nia pemulian seddi dua perkala itu atau dua lebihanindu atau dua lahatanindu yene inapas apas manusiain atau hinepusan manusiain palabay bisan pe amban kamatay lelem naja sakratal maut delem kubur ine sa men subay hinepusan nen pinegua amban kemon lebihan mean mengge pinagdelem surga mengge sa delem narka manusiain itu kepungkiran siya ka Islam babay ako meseb sikitiri mula-mula ginhawabaran ko yene pegnepsuhan tevi miyaan bangko inge etinen kiti magkahapan bangko inge etinen nepsuten bi atau nepsuten bi tebo tevi yete hinang nepsuten bi kemon kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala na jasanya etinen nepsute bi megdelem surga bentel bisara nepsute bi tenihati kene kahapan tevi tabot cello kiamat atau abang nikiti mole tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala mian bentel bisara me kasabab-sababan pigainin do irapasten bi inin bay ako mehati atau meseb sibaran ko itu duk inin eted pagdepsuhan tevi inin pihati bisamian supaya kita bi teddo tevi yene niyan makhap sikite hindi bang kiti mole tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala dan itu si dunya may kipuntiyan siya agama Islam subegwa bagi kita bin asal gikakal melingkan kone bisara may kiwalamaan bi hinapusan bi kamati puas amman kamati pinakelum balik wallahu subhanahu wa ta'ala ubos dua perkala adu pinakelum kita magdalam kahapan mengge pagdalam karatan sabi tusinin niyan kita si eten si mawdu lainay inim pegnepsuhan tebi supaya teddo tebi dental bisara yene dagangan Allah subhanahu wa ta'ala sa harga na dagangan nene surga ne ubus pegeddo surgain etinen dumen kemon sumegua me kisinduhan amban pegeddo surga inin pegnepsuhan tebi me kepungtilan ko sa agama Islam niyan enesong binisrate bi ko ito inin
Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Rasulu Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ini ang bandang buwa. Mula-mula, tenged dawe itabi etinen yene dagangan atawa lahat atawa yene sahap-hap kitennaan bang kitene ubus ang bangkemon sinepusan ne yene kahapan naman Allah subhanahu wa ta'ala yene tagna-tagna tebisaramian gani asiddi ang bangkemon penhutan yene subay kitibinuhut si Allah subhanahu wa ta'ala subay tuhut tebibisara Allah subhanahu wa ta'alahin duk subay tuhut tebisara Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabihan tegge bang tetuhut we tebi yene duwemian yene ang tagna-tagna gane niya yene ni gana seddi pagsaksesan pekeduan manusia pero untungan atawa kahapan samian duk yene subay hap peg usal ni nepsunen subay pabasak ni peg nepsunen bang asi penhut ni pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk peninggal ni yene kemon panglangan Allah subhanahu wa ta'ala tujuy sa niya. Si kedue, subay tuhut ni kemon pangandakan lebayan Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk dimikyat kemon pebegesan wa Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay tuhut ni sa niya. Inin umbol ng buwa panagdaan sa jihad jene penhutan ang mankemon sababan pagtaabot kito'y mole tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala yemyaan suway tagdipsuhan tebi pekka tebi dipsutan bi si duwe parkala miyan atawa si duwe lerean miyan pigayan tagna penhutan ng budang buwa pagkatoan tebi etinan surga tebeli tebi surga Allah subhanahu wa ta'ala hinduk ene duwe parkala miyan ubus Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mikipagdehelo ne. Kepel ye karane. Sarablasan ne si kemon umat na sabihan inter saranen. Kemon pin na umat pun asal nag-isak surga ne. Nga ne alabdihan ne. Kemon umat nen asal binisara wa ni samian dalam surga ni atau mek asal surga na yene umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay melingkaran ne bisaranen. Melingkan pen ne yenen bisarakun asal kinagan kun pen atau kinagan nen dalam surga na mek surga ni kemon umat nen atau pesek na dalam surga melingkan penne bisan kumabaya me seksi bisan penne mabaya buwa ku kemon no umat kun subay bang niya isab gi mabaya amban iye ted nang gi mamabayain nagani atarapat ko bisan ku say etinan bisan na sayan bisara Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanian gani atarapat ne banggi bisan boon ne banggi mabaya gay nga tugar ang dapat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag sakali samian takala wa min ashabatin ya Rasulullah wa isina payne manusia amman ummat no gay mabaya no kao sa surga sine manusia ien asal tabiya mian sikulang-kulang ni ted etinen ien pikilan manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene ibisaranen may misarahin sa amin niya amban behene post ulali may sahabatin at jaib siya way Rasulullah way sine manusia amman ummat no gay baya boon magdalam surga Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakan wen may sahabat nen niya pinne banggay pinne ketauhan bi akan tekam inin sine si sine pinne man ataani dakhal al jannah
Si sine-sine pinne nuhut tudyo ako. Nuhut si ako, pakale si ako. Ina-ina sa amyaan pangandaakan lebayan ko sa amyaan tuhut de. Ipinne makituhut mangitugin ako kung dalam surgain. Waman asani pakat aba. So ibang gaypin ni kitawan bi. Yemen gay mangitumin hutin do kitawan bi inin. Si sine-sine pinne ang manumat ko. Ipon Allah subhanahu wa ta'ala gay pakale si ako. Pesulang si ako, ipin ni minggi mamaya etinen binoko dalam surgain, ini manusiain. Ang sinin may kapong tinin sa agama Islam, tagna etinen ye penhutan ang bankemon pekeduan TV. Yan surga Allah subhanahu wa ta'ala pekesakan TV surga Allah subhanahu wa ta'ala, subay pabasag TV nipsutan bi ini nuhut si pangandakan Tuhan TV Rabbul Alamin. Duk pengandakan Nabi TV Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa amin. Si kedua amban sababan supaya kita umasik bagdalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita hatinan ini niyaan kinaisan Allah subhanahu wa ta'ala pinasik wa ini magdalam ini rahmat nini atau dalam surga namiyan subay pabasag ti mag-ine si kedua yene magtutut ilmuin inshallah yene kumekaam to sa amyan dan buwa anitin amban kumekaam sintuan sa amyan tiya tipon-tipon at tinen pengalekatan wa kami may kepong tinihan bimengge mekayatiin muruhan kami kam penhutanin to si dalam madrasato ito dembo amban libayan si sine-sine manusia ang yahinang yatin magtuntut ilmo yahinang sa amyaan mihalabayan bangku engga panghatine yan ay ilmu Allah subhanahu wa ta'alahin duk ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin ine dembuwa inin ang banlibayan pangyasek ni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dembuwa ang banpemeline yene surga Allah subhanahu wa ta'ala bang iye magtutut ilmu. Tiya ningko sa laptop ni si computer na sa amin. Bisan doagen pasare-sare pabakbak sa amyan TGS na manutut ilmu mapagalahin sumeguwa ga usal ni yene ni akalinin na ito manusia ato bental bisara yene niyan ga lamud to si bisara to talabul ilm pin tabtangan Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah rawahu Muslim. Ini bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magtuntut ilmu may kapagutan sa agama Islam yan ko may kaamto sa amyan tiya panungutan tan bi may kaguruhan tan bi may kauramahan tan bi diben inarok ine sandal karo kitivi bisan ga niya anekdo tivi sibay tiya kiti pakalikali sa amyan amban katalahan ga magkitibaran ga magkitiluya ga magkitiinarok ine sibay suwalahin takale sibay suwalahin sinwalahanin may kaguruhan tivi ayat Allah subhanahu wa ta'ala sinwalahanin may kaguruhan tivi hadis Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labihan Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayin inakakala si kita hindi, kita yung pakalelay hatinan kita binuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sababan iyan, bang tihinang tindisayin, niya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, yadi idambu alabihan tabi, pinamura wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala sigitiwi yene lebianten binagdalam surga Allah subhanahu wa ta'ala amman saban ini sababan pagtuntut ilmu atawa panghati yene kalabihan atau pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala nibikyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntut ilmu
Buwa ko kaam, buwa ko kita bidok demikian baran kun sa amiaan. Bangga dunia meke limpang kita bi. Bang ne kedauhan tebi niya muhadara. Segaminin bang do kita bi umasek. Bang do kita bi hetinan niya linya tebi. Da usal tebi internet ten bi iyo si peg hetinan piniha kaya mundal dunya hingga kedauhan ko bang ine me piniha magsuri. Da sumagwa usal tebi pegele tebi ka Tuhan Muhammad. Tekeletin ikuruhan dan pidakan parangan sa amian bilisaranin ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bilisaranin si kita hindi kabtangan Nabi Tabi Muhammad hadis. Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irin pengusalati penyaptan bisa amian. Irin usal tabi, tekelete tengetan bi pamayanti matatin bisa amian. Supaya kita bikiinan nuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya tedoon tabiyan na janji inin, mansalaga tarika. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Gani asaddi. Bangkaw nuntut ilmu labayan nung inapas nun magdinam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Idin bisrahin, biman bisrako, suway payaman tibi dinam kitab. Itinan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban si rawat si Muslim. Ini bisa iya ba na sa amian atau piha-pihan sumegwa bang negwa bisranen sumegwa ine bisrale amban wahi amran Allah subhanahu wa ta'ala tujuh sa amian na ito bang kinamiantan bilangantan mo dalam surga atau tikas oras kita mo dalam surga sumay usal tebi barantan bi usal tebi teringetan bi usal tebi matatan bi usal tebi artatan bi si pagtuntut ilmu tujuh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Si kedua lebayan. Pengasyak tibi surga, suway kita yung nagdaksu, yan ay magtutut ilmu. Magtutut ilmu. Pag napsuhan tibi, pelengan tibi napsutan bisamian, si yan ay parkalamian. Pesuno, dambuan man lebayan. Pengasyak tibi surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buang banlebayan pengasyak tibi surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bang TGS TV. Sebab ini. Pero Allah subhanahu wa ta'ala fattakullaha mastata'tu. Dia sabit tibi ini suat dia bang gay TGS TV. Gay kita bitigini so Allah subhanahu wa ta'ala bang gay TGS TV. Kung upama etinan dan buang ang banlebayan. Pengasyak tibi surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bang TGS TV binaul masjid. Sumaygiti magmaksud. Sumaygiti magmesuse. Sumaygiti magpreniya. Bang niya dapat metenggi kita masjid atau metenggi kita inangan TV rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Masjirin dimensi manusia. Dimensi kita sumagawa si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Pero Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Tangan aban hadis si Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan dan buat qaul man bana lillahi masjidan banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasinin membana masjidan yabtaghi bihi wajhillah banallahu lahu baitan fil jannah. Bang tagi sinin. Etinin pagya na ito arta bandal besar arta. Gay teges gay kita makabri masjid banggan uk arta sa man. Subay si teges tebi. Dumen kita men kemon. Sumagawa sini arta ta sidiki-diki. Sediri apan paggestuta si miyan napakata si ahli kasamian masaddi kita atawa malabay kita kasamian isigantain tim saramian. Tagaine. Si waktu manusiain makapeteng ke masjid. Atau si waktu in manusiain makahinang masjid. Kehinangan ni Allah subhanahu wa ta'ala masjid atau aluma Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa pag hinang laypay, duman pain pinain. Iyan maginang masjid si ano, duk bisara wa masjid na sabihan gay.
sumeguwa ibtiga wa sila. Naghinang iye karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naghinang iye karena dumen karena manusia. Dumen karena si enne sumeguwa karena ibadat na tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Amman sababan iyan bang iyan makatabang maghinang masjid. Ine, banallahu lahu baytun fil jannah. Hinangan nisab iye tinungbasan iye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye manusia ang maghinang masjid lay. Luma dalam surga. Dalam surga na sa amin. Sababan amman panghinang ni masjid ko si dunya, bisan duya pintiga keman suwe makatabang iya hinang masjid to sila dunya. So to kelum ne. Dan buwa amban. Pengesek ni surga. Sarta pagesek magdalam surga, inala iluma nen ine. Hinangan niya wallahu subhanahu wa ta'ala luma dalam surga tigya sabab. Si waktu tu si elodun nga si waktu ke elumne hinangan ni sa Allah subhanahu wa ta'ala luma sa niyan. Yan ang masjid. Nasuno may kapuntan sa kabaslam. Niyan waktu kun song pandak sumuko inshallah bangge ubus masiro asal ga pengaji te bituga dunia paghaline. Asal inshallah setiap-tiapan terbini. Pagaji terbini, duman natin ang taman ko ito hadja, duman na sa taman to si Saudi, atau to si Mian Egypt, atau to si Libya, atau si Madina, gay. Sumagawa ini. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka latin. Sayyidu. Natinan pag-inan, pag-ilmuin, pag-isin ibadat. Sumagawa, tebteb kemetay, tibigan na kaubos na. Tagtag kami tayo, tabiin pag-adji na tawa pag-ibaratan bisamian. Na bisan pinta pandak, ang bansin-sin ng urong oras sa amin, sige tabi, bisan pandak tabi sarahin, masiruan na salganan ka ubus na, sige-sige, ina-ina sa akin, masiru pabalik sa amin, sinugpatan, ina bisarahin, at tawain na pilihalan pasal ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala, hinduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ketelo, ang man may sababan, yan na pangasek, subay kita magnapso. O sa ti minapsutan di, supaya ti do ti surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ato supaya kita pinaasek wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga ne. Bin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buwa man sababan, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sige, kasuno, niya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinugpatan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisamihan, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shaharakum wa addu zakata amwalikum wa atiu dha amrakum tadkhulul jannata rabbakum. Rawahul Muslim. Dambuwa amban. Pengesek di surga subay kita magnapso. Kemon indakinis palihalan pagbisara katale utod Allah subhanahu wa ta'ala subay ang kanan tabi at subay niyante ma tabi. Sabi ni, pero Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Pero Allah subhanahu wa ta'ala sabihin yan may manusia may tinalew atawa etinen ganiya ina hinang desaman Allah sangim gay perhelure nagsuran aban katale utuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kose kamali, kose magduse, pikil na magse maghinang sa amin sa di naman pag-ibadat. Yatinin ko kamali paghinang din. Kau siya magkasulang yan na pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kau siya magkasulang yan na pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bansayan magsige kahinang din. Inenan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may manusia etinen may tinalewin. Nabang ne siya umabot si etinen gantaan tinalew. Umabot na martabaran si martabat muttaqin tinalew to Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bilisaratuhanin. Bisara Allah subhanahu wa ta'ala tujusiye. Innal lil muttaqina fi inda rabbihim jannatin na'im. Yan may manusia. Matinalew na siya kahalan din etinen ine. Mian kahalan din sari idu si elew daduk si segem daduk si tepit daduk si talane sa mian
si katampalan duk si ke lingan masih si tinalew. Tujuh Allah subhanahu wa ta'ala yan manusia kaabot si elaw hiyabat pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala magdilim suruga ne magdialam ke surugaan ne yene surga Allah subhanahu wa ta'ala jannat duman de buwa surga din sumegwa jannatin naim metinin ene kesurgaan amban Allah subhanahu wa ta'ala pengurung sisi atau pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala pisi asilay yan na manusia magsipat kitilaw lay magdilim kesurgaan Allah subhanahu wa ta'ala sama. Pero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha tinalaw kam. Si Allah subhanahu wa ta'ala umus kitilaw bin pagnyataon bi wasallu khamsakum sa sambahayang. Niya isaman manusia pinagtinalaw ko to Allah subhanahu wa ta'ala. Sumay magsambahayang, magpuwasa, magzakat, nutut ilmu. Gana gunani sa iyan kitilawin. Sumay guwa, ittaqullaha. Tinalaw kampin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umos, pag niya taong di kitilawin antab, sumay ka magsambahayang. Sumay ka magsambahayang. Tenggihanon di sambahayang yan, may magtuhin. Wasallu khamsakum. Umos, pag niya taong di si puwase, wasumu syahrakum. Duk sumay kam muwase. Duk sumay kam magzakat. Amman sawan iyan. Bang tehinang biin. Duk sampai pagnaguraan bin. Yan ay nukura Islam lay. Nukura memerintasi agama Islam lay. Tuhut bi. Bay tehinang bipin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan sababan. Yene pengesak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katalew mula-mula. Tegus katalew, buot na katalew tan panyata si Allah subhanahu wa ta'ala nagsambahayang. Ubus, tambahan teruk puwase, mangtek na puwasehin. Dukbang kita kaurungan arta amar Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurung ta yene hak bakas ginanta Allah subhanahu wa ta'ala bakas sinara wa Allah subhanahu wa ta'ala sa amiyaan etinan yene menggi may maharasi kita lakti pinagawa ay tinan susit arta din duk zakat lay duk demikian bang niya merinta si kita ay tinan penungutante pagdugurante di samian ay tinan yan may mula-mula Islam yan tinutin atau yan memirintain samian tuot tibi ang mansawaniin pinaasik kitibi wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga. Irin kabtagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasuno si katalo, hiyan si kaampat, inagadano ko bang piitungan lay. So irin duman hadja irin, si may asbab, pintin sa did, eka. So magawa gay tayo tekema ng sirin, niyan pag-iru eka, tina eka, may kaguruhante masiruyan, niyan akahanda kita bisa miyan si Sinong, niyan nasuno al-istiqama. Al-istiqama. Inahid istiqamatu. Istiqama niyan baka satu din kay katawhan ko Allah alam bakas tibisarapo. Ek kaginisad na sa amiyaan kay katawhan ko bang si buwan ingay niyan bakas tibisarapo sa amiyaan. Yan ay pas istiqamatu. Sumagawa atin bakas salas sa iwa etibi. Suwe belik tibiran si idin dan buwa lamud amban pengesek. Manusia surga Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pemelima manusia surga Allah subhanahu wa ta'ala bagi istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Al-istiqamah kepunten sa Islam. Etinen subay kita reactive. Subay hatinan agamahin duman pag alag-alag tayo atau panagsagit-sagit sa amyan. Sumagawa asal magdambus-bus kita patatap. Pedentel ini si agama TV agama Islam ko ito bisara ng buwa guto miyan. Yene miyan si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la isarapat niya hutba tek
kasi ayatin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum etinen wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam madina etinen yene agama islamin yene en bakas kagrida ane wallahu subhanahu wa ta'ala sigitebi yene agama kana seddi agama tinima dugana seddi agama etinen pinayaman wallahu subhanahu wa ta'ala yene seddi amban agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene agama Islam sadia subay dakiti magduerue subay kiti patatap etinen yan pahaget yene si agama tibitue bisan ine fitna bisan ine samian pegerijal kite bi atawa pe mian pe ngaluhud kite bidelen hayapin samian dakite bi tahala amman agama tibi dapin dante bi agama islamin saat ine per Allah subhanahu wa ta'ala ko nagdibisran mian innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun per Allah subhanahu wa ta'ala iyan bang nasi misara ibn tuhan kemihin Allah subhanahu wa ta'ala ito yung gaaniya pagtuhanan tibi saddi gay kita yung magrida ina sa amin Tuhan ina pinatek kasi kita yung inistulat gay kita yung magrida sumagawa pagtuhanan tibi Allah subhanahu wa ta'ala pitetep aso gaaniya gay kita yung usa ng busbus yan ay ang sababan amban iyan kahagat tibi sa agamali sa agama Islam tibi gay kita yung magduarue tagyeru ihetinan wabayab tay ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah subhanahu wa ta'ala kisina mag-agama seddi kisina sa amin hetin nut seddi amban agama Allah subhanahu wa ta'ala gaydo tinima wallahu subhanahu wa ta'ala duk ini ilugi na manusia sa lepas-lepas na manusia bang mag-agama seddi amban agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan agama Islam sa amin yan pala khawfun alaihim wa lahum yahzanun manusia alay gana niya ke telewande bang nasi pinapatay pinaispreg dalam kubur walahum yahzanun dok bang nasi pinalus amman dalam kubur lain na pinatekka yene mian elaw kiamatin lain na pinatekka yene siksain ga niya isusihande lain si elaw kiamat bang si manusia alay tatap dalam pemelihara Allah subhanahu wa ta'ala kaya amban dalam kubur sampai elaw kiamat sababan istiqamah si Allah si agama Allah subhanahu wa ta'ala ulaika yene pen Allah subhanahu wa ta'ala siere ipenne depo surga kun siere depo surga Allah subhanahu wa ta'ala sine manusia ade me etinen dene pagagama den ga niya pagduerue ga niya segetne etinen ga segetan deruk maksiat ga segetan deruk ina sama agama den sumagawa den busmus agama Allah subhanahu wa ta'ala hin agama den hinarap den yene siene depo yene surga Allah subhanahu wa ta'ala khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun kakkal ni siya tatap ni siya lai dalam surga alay magduhul baya jazaan bima kanu ya'malun ine yene penungbas amman Allah subhanahu wa ta'ala tudju siya pagge hininang den samian kemon tinuhut den ine pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sa samian siyok to kelumdo na may kipungtin sa agama Islam niya pito sugpat me sumagawa miyan bisarapo miyan 30 minutes sumagawa iarak tumaha miyan gaani alay saane bisan piyan netin ang tambahan tabi gana saane niya oras tabi sumagawa niya miyan tabi sarapo si dambuwa etinan ko adakura tabi sa mamanal inbox kami niya kedew ko ito kaluas subay amban sababan etinen pagdo tibi kahapan mula-mula ako pagyasabi etinen men ako kanya tanto kahapan ko sa amin teddo ko sumagawa saban amban kam nakan parangan sa amin niyan tiya kam etinen niya niyan pebetukan kami etinen mula-mula ako manggamit uhim bisan duguya tao sa amin matuk na jemisa dumen etinen pangeddoan tao atau et ke ilmu sa amin sumagawa pangeddoan pala pangeddoan tibi pahala amman Allah subhanahu wa ta'ala niyan petet nukuraw tu si etinen niyan taman tibisrati bito niya pito pung sindua sa amian sumagawa bang etinen niya do takdir niya do etinen pe umur
si sumusumud na sa amyan kuro kiti betinen umasik kuro pumasak si dika ibalik sa amyan na murah-murahan niyan bangpain te sugpatan TV sugagawa asal masih padugpat tibiyahin sini nakita sa amin dito makurantan bi niyan bang niya lai sa amyan na bisalay kamali pagi ako asal gatan tunia panghetiku na magmaap kaam niyan pagi abang niya lai demikian tedo ibisara mahapli labi-labi amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala do nibiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sa amin met bisara kulay etin energy ne doon bi so megwa abang bisa may malaat le sa amin amban ako yan duk amban setan dai doon bi pagi mula-mula ako teda sa Israel kana panghetiku niyan po sa ambanian bang pay disad kiti pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala dalam surga ni sababan amban peketelew tibi tuju Allah subhanahu wa ta'ala do penuntut tel bil mu'ne was ambanian may nakusikam duk salam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.